Oke guys, kembali lagi guys ya. Kita akan main rank bersama squad BKS guys ya. Oke, gas. Kita pakai pars ya guys ya. Gas. Oke, kemana? Kita lihat. Welcome to Mobile Legends. Oke. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Attack the turtle. Stop. Sepatu. Kasih paham dulu. Launch attack. First blood. Nice. Oke. Semakin banyak yang kulihat. Oke. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. An ally has been Oh, slain. udah mikir bos. Request backup. You have slain the Nice. enemy. Well played. Haus akan balas dendam. Ngapain ya? Nice. Panik. Bah. Panik bah. Launch attack. The enemy has slain the turtle. An enemy has been slain. Nice. 何？お前はもう死んでいる。Lihat sana aja. Nice. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Habis kita ulti. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Eh, Kau Karat tidak dong. tahu betapa dekatnya kematian. Launch attack. Ada. Launch attack. Nice. Oke.
Nice nggak tuh? Banyak yang kulihat. BTR program to win. Rangernya udah level 6 aja deh. Jadi dua dulu. Bawa. Rasakan kesakitanku. Attack the turtle. Attack the turtle. The enemy has slain the turtle. Mau kemana, Kai? Tidak ada yang akan menghentikan. Far, ayo terbang bersamaku. No, God! No, God, please, no! No! Rasakan kesakitanku. Balas dendam telah membutakanku. Oh, bawa. An ally has been slain. Wadah, mid dong. Rasakan kesakitanku. Our turret. Jangan lupa subscribe guys ya. Subscribe guys, dibantu subscribe. Akan pasti. Mundur. Good game. Rasakan kesakitanku. Attack the turtle. Tartar. Tidak ada yang akan menghentikanku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Far, ayo terbang. NANI?! お前はもう死んでいる。Haus akan balas dendam. Ada claim shot guys. Nice. Asia! Awas. Gun kita. Mundur. Kita beli ini aja dah. Udah pakai kan. Rasakan kesakitanku. No, God! No, God! Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Lari.
Ally membukakan. has been slain. Wah, coba satu. Kakak, ayo terbang bersamaku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Kau tidak tahu Ya betapa Allah. dekatnya kematian. Tidak ada yang akan Launch attack. Slain. Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. An ally has been slain. Fari. Initiate inhibitor turret is under attack. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. An ally has been slain. Launch Aku nggak kena loh. enemy has been slain. Mana sih? Been slain. Kejar nih, mau kemana? 何お前はもう死んでいる。 Nice. Terus. Attack. Launch attack. Your team destroyed the turret. Okay. Jadi ini nih guys. Attack the Lord. Guys ya, biar sakit. Request backup. Launch attack. Launch attack. Slain Lord. Jadi sampahin lagi. An enemy has been slain. Launch attack. Your team destroyed a turret. Launch attack. Your team destroyed a turret. No! God! No! Aduh. Initiate retreat. Sonya ngapain lagi ya? Tarik terus. Tidak ada yang akan menghentikan. Launch attack. Enemy has been slain. Gas. Nice. Launch attack. Gas. Tinggal lunok. Kau tidak tahu Launch betapa attack. dekatnya kematian. Kita push creep dulu di bawah ya. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Sun ngapain lagi sih? Balas dendam telah membukakanku.
perlu beli Act of Defense kayak. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Sorry. Rasakan kesakitanku. Apa yang dibawa cok? Launch attack. An enemy has been slain. Mega kill. Mau kemana, mau kemana, ha? Tidak ada yang akan Mau menghentikan. kemana, ha? Kemana, ha? An enemy attack slain. Slain. Wih, cok, balik cok. Attack. Our base is under attack. Attack. Panik bos, panik. Launch attack. Our base is under attack. Akan balas dendam. Teriaknya panik bos. Slain Lord. Request backup. Launch initiate retreat. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Kita perlu Request backup. ini ya. Kita punya di ulti Hayabusa. Haus akan balas dendam. Request backup. Wait. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Your team destroyed a turret. Balas dendam telah membukakanku. Your team destroyed a turret. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak. Wah, ayo terbang bersama. Killing spree. Mana? Your team destroyed a turret. Menang dong guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Thank you yang sudah nonton.